Lukuno hamjakmani lukuno chubamani lukuni jingjali jorabo basamani abo katalko gya waise yawainia salbrumno chuba chukhlai tungo asrambari champa hawar tipramotha obaikino chuba chukhlai mani salja kebinge shikangno haino hai sabisa asrambari consensi bising khobja kues champa hawar bisi tinong wat hatimara kamini takhogodin deburmani logisong sakhamya kalai jibi sakhamno kalai jakhane koktumani bisingtei saiman mani logologina thangoi chuba chukhlai kya champa hawar tipramotha arwa manjakha political district working president Barungunang Tithi Deborma, Vice President Barungunang Sobol Singh Deborma, Block Committee members Barungunang Manoranjan Deborma no Khobui, Kubuni Nangnai Songnai Atungno Thangai Manjaklaikha, Abahikino Chugya Jorawa Sobasu Manmabai Belekha Srangjaka Odin Deborma, Nainedi Chini Mangpiliwa. Pulia Hambai, Sini media person Sono, Rox Halbrum, Sono Logri Chuai Tonga, no Song Belekha Hambai Yakro, Song Tini or Tayo Hamankai. So sini 26 Assembly constituency ni sini Tipramotha ni Ingoi so West Ambassador bisini 3 number ward coming kai Hatimara Ebasung main kuti ingkai sing siniwo ora sini Boronglang sini mama Odin Deborma bini logisong saksori hanya ingkai jibi kelajak ni sing kelai kenawi so borok kisah sung tini coba sukhanin family bini nuk ngo ngai bosai junci ajinai tebin logi tongo tebin sajo khorsa tongo kai hoka borok nuk ngote kya kuri borok bihi busai simici bo niji khamia kate boni income ba ba sanan mo bong kun source kare nakebo mane tamnai din hajaran himan jong abake sam khaisa do gabon mogai tini obini bong nuk ni je saksoi hamia ini krawi sung Tipramotha ngai chung bono kicha soba so khanen family ngo sung tinoro phaiman jaka angji Tipramotha phai political district working president tai anlagi tongo chini sabisa assembly block committee ni vice president chini Boronglang Sobol Singh tongo tai block committee no member chini Boronglang Manoranjan tongo tai chini regional committee ni committee member chini Boronglang Tapos tongo tai logi tongo chini West Ambassador bisini chairman chini Boronglang Manu Deborma, the member chini Boronglang Pobon Deborma. So Boronglang ini kisah oswa sukhaidene so palkaro phai madap kya tai phai manaro jotuno hambai tai media person hai no hai hambai.